Nogokpo yenkum nipa ema obi ndaada eya keka Nogokpo yempentro yenwia obi ade Nogokpo yemfa obi yere ade enya wo de yentwe ne ho patapa sa ye media dabi Nogokpo niema nketinketi bi wo ho ayechi Nogokpo we all believe in creator. There is one creator, that is the supreme God. So obi catch us saying Yami niwa say nipa kron, that person does not deserve to live. No. So for Agyin Asare Pires Chapel rano the baba akuni Nogokpo is the demonic center of voter rage. No. Say kun na wu nipa obe so mo say yekosi o say nipa kron 7 days a week that person also will die. That person will die. And then you be do ko Nogokpo na say Nogokpo strike wa we form na say Nogokpo strike wa nobody can bury you. No. Yes ye we be page we pie. Your major problem ni enipa ye mpenukre na nkahwade Agradaa. Embebu nipa mfa sika gari mbeji nipa sika ndi. Enwie nsa nkase wono wasakra ama ya bonusu konko bonusu ama akokotena so dem so ebu nipa afa so hwade Nogokpo fo ne ye ni Agradaa ho tamu. Catch Agradaa say na azan ne class sem ne Gyiminii ne nyama na oye no social media no. It is time for her to stop. We do feel because here Papa Agyin Asare asemba na so wo social ne media no so. Mu nyina mu hu ya. You see, ensem no ba na obi nkasa no we have people from Nogokpo. Eti Gyiminii no. Ana Mami jan kwase asem mu no bra fam na wo ye oba onya omensis Gyiminii. Omu nda esrem busu mu no omukunkum krama ne nyama gusu no. No mu nko bota ruju no mu nko tu busu mo bekum adra mo agusu na ye hwe. You can't. Ye kwoti na e wa hanom no wo ho. Eyentini na ewo mu na ahaban na Nyankopɔ se yendi dua na aba no aba na mu ne hi na wudi di oba wo ho no on pepa wo mu maso wudi oba na wo ha se ni enti mfifire wo ho mfifire bi mfe wo bo empitingu no so se wudi twa wo ho di twa wo ho na eniema efiri mu no empi wudi twa na wo spinal cord enkasa media ne savana safo me kanfo Jude TV ama obi bia Canada ha de no a na ehwede gye ani ho na abehu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso Abusafo we bia kwa babie ba Jude TV so. And I don't shame in China about we say abrante bi teme nchen na ye ka sunsumu nyoma onim de power sunsumu. Na say mu hu say enwuma bi koso o Nogokpo. Efa aye sof panyini Agyin Asare ho. Na enwuma na se de si koye no social media bebe na am penisa because o sof panyini e na Nogokpo fo abetackle no. Ena ne mia kasema ba nan papa we ma hwe na chepa ye na mefre bia no menya no na mpese ono abakuma ase na ba bia obia no nya me kɔ ne nche na me ni di nkomo fa Nogokpo ho na afei no watchem the secret about there na ye disua ade men kan kire me se ɛhɔ ye abosonsɛm da bi I believe in nature ade bi atwa me ho ahye bi ndia homa nsuo I believe in it etwa se ɛwɔ se esua ade ne yankwati bibi ye di banyame sum ne yankwati bibi na wa wo hwe mo tinyoma bi ase na wankwati bibi oni ti enne mache nana kwaku agyeman abaha no nana akwa biye Enia. ma fe wona ma bre so Say tira mesri no. I say na de mi ma yo de mi de wa de unya me hwe. Emre naso. emre naso nana udi pa de say Medina kasa de nana Kyekyeku Agyiman. Pesa hwefo te uhu ba bia ofri ba. Okay. Nogokpo wa na ofri na wonti fri he. Nti fri Nogokpo. Me papa e fri Nogokpo. Na me papa e maame e fri agochime betoe. Okay. Yeah. Nti ho ne yetena ba me maame de ofri agochime betoe ho direct. Nti ho ne yefri. Ho na mufri. Ho ne yefri. Nti me Kyekyeku Agyiman na me ka na obi be bisa se na ade na wo so odi ayi Gyiminii na odi Agyiman. Homo mo hwe me no mo ya Igbefo no mo ni. Ye fre kro bi wo Nogokpo ye body ana ya sorry click-o. Nogokpo click-o. Eye nkro mienu a ye very 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 dangerous and powerful towns ewo and as cities and as small villages ewo Ghana ha. Me kan say voter region alone. Me kan say Ghana ha.
ɛhɔ na me free yɛ wɔ bosom kɛseɛ bi wɔ ɛfa ne tɔgbe Gyiminii ɔmaba na me ke wɔn yɛ agbefo nim etumi ka sɛ akwawe deɛ asɛ ne yɛ bia ne nneɛma ɔde baayɛ no ne su ne ba ne te sɛ Jude ba yi deɛ asɛ ne suban te sɛ ne wɔfa yɛ a ɔwɔ aburokyire yi o akoro ne ɔyɛ nyina te sɛ ne wɔfa no nti okay ndɛ me de wato ɔfa me de me ba na to me yɛ san nkrɔfo no bi nana mame yɛnkɔ ne sei na ahwɛfoɔ nte aseɛ yɛnti paa me ba wo nkyɛn no so bi ne sɛ ɛyɛ wo nduro no a woyɛ no so no okay ɛno nti nam saa baa so sɛ ɛmɛma duro ne awoɔ no so no ɛna me baeɛ but ansa na ɛbɛkɔ no so no Nogokpo wokum nipa hɔ Nogokpo yɛnkum nipa na moyɛ dɛ hɔ Nogokpo yɛnkum nipa because Nogokpo fo ɔmo ntimi mu nipa na ɔmo kokum nipa daabi ɛma obi ndaada o ɛyɛ akeka Nogokpo yɛmpɛntrɔ Nogokpo yɛnwia obi adeɛ Nogokpo yɛmfa obi yere Nogokpo adeɛ nya wo deɛ yɛntwe ne ho patapaa sɛ ɛyɛ media daabi Nogokpo nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ a yɛkyi Nogokpo we all believe in creator there is one creator that is the supreme God so obi catch us say nyame ni wa say nipa kron that person does not deserve to live no nyame wɔ hɔ ana nyame wɔ creation ɔwɔ nneɛma wɔ sɛ momma yɛmmɔ okay ɛnyɛ me na mekasa o me refer to Bible momma yɛmmɔ okay ɔsɛ momma yɛmmɔ na ɔne hifo na na ɛkasa ɔne meka ne sɛ asuafoɔ anaasɛ ne mma that was God nti ne nyame wɔ nneɛma nyame wɔ tumi da bia meka asɛm bi gye wɔ borɔ adeɛ baako a ma nipa bebree na deviate ne sɛ hwɛ sɛ obi frɛ nsuo bi wɔ Kumase man mu ha na ɔde bɔ odua wɔ ho sɛ nyame ama ho kwa it won't work spiritual man bi ɔhwɛ program bi ani okay ɛne yɛmbɔ nwura Nogokpo hɔ yie mate sɛ ɛsɛ sɛ obi di obi ka na ɔpɛ sɛ ɔgye a ɔba hɔ direct wotumi ka sɛ kɔka kyerɛ no sɛde na woka no sɛ ɔkɔ no ne akɔ no atua mutumi etua wo ne akɔ de sika ma no ɛkɔgye sika no o sunsun sɛ mokɔ no ɔkɔgye ɛyɛ different ɛtsa ɛsa na kyɛ Nogokpo ɛhɔ de kyekye ho no kakra bi Nogokpo no ɛyɛ baabi wɔ Volta region a misua but sɛ mɛka nyame mu nukurɛ ana afei nso mpanifoɔ hwɛ wɔn a wɔyɛ mpanifoɔ wɔn hwɛ ɛnu lodo saa nkurɔfoɔ yɛbɛka nukurɛ a Nogokpo yɛ one zone a the Voltarians we don't joke with Nogokpo no because if you try even your onyim or painful kra onyim kra how if you say something bad against Nogokpo yeah enti sɛ obi dewuka obi ebu kwasia na sɛ nipa no hu ne sɛ onim nyansa kye na oba Nogokpo a yɛ soma nipa ba no sɛ saa pepepe soma nipa 3 times na me di ka church mu beginning no sɛ still nipa no sɛ da bia na ebedi ka ebisa ono ne sɛ are you sure sɛ 2 cities now sɛ nipa no de wo kan na yɛ saa pepepe ana so you be so 3 times you na ka to kofi na kwadwene ho ɛyɛ force untimi ndwene ho wɔ hɔ dabi kofi na kwadwene ho wo dwene ho wie a sɛ wo hu ne sɛ no enkɔma na me die ne saa ne ma na me die ne sɛ no ɛyɛ nukura na me kan na fe wa ba because ye gina wo wanu mu asɛm so ayɛ de ade ɛde ayɛ ade na ma nti sɛ 2 cities a yɛ ba yɛ amamre na amani na yɛ de ama nobody is taking you any money there o so obi ka chewa ya ntro obi oya igbeni o hwe me bia onim enye nkonye ne dawolo enti se oba na se wo ka saa no kure ne de kire ye wie a ahofo no mpanifo no wie a ye de 2 series ni de ye de ye de ma o ne ye hrawo ne ya pra wechi ne ya ka kire ne ya ma wo woni se tie me hwe na saa nkrofo no betua wo ka wanje hwe na wankɔgye kyɛw pa antum sisi ano woni omu nika wosi wo odo ka 2 cities yetu ama wo nti ni aka no yen ni sai nipa no entemu asem na ya ba beji esi de nam si de agi musika no afiri ni ho no ya beji se nsuo no mu na mframa no bo a ono ane ba betua na asese se tender ne strike a enye obi na beka wo abrochire kra obaba edi sika na ba ho wo na ode baba wotie ye kra na se nkuwa no se kun na wu a nipa obeso mu se ye kosi o se nipa kro no 7 days pepepe a week pepepe that person also will die
ana yen obi do ko Nogokpo na say Nogokpo strike wa we form na say Nogokpo strike wa nobody can bury you no yes ye we be pagya we pie Tell the question, Ghana from paying for t-shirt chassis. eno de mentimi nka obi frɛ ne nyame na me no mie no ne yenyina obi ɛna aha yɛ kwan ho mentimi nkasa bebre ɛnya asɛm bia na yɛka na bonten ɛsa ne sɛ wiase na ɛwɔ ha na so nti me ka ma Ghana fo ate me ka ma wiase na ate You be ba ho ye na wa cheche nyuma bi e wo ma dwuma obekere ahwefo asem mate ase but adekota be busa asan se adenti na munkum nipa na munye sa nwuma na ase wo kase ma se wo believe in God wo believe in nyame mosum pa everybody in Nogokpo everybody in believe in God so for Agyin Asare sa so far why mo dey onye ye hwe so far Agyin Asare ye sorry me so far Agyin Asare wa ye me papa na adenti na mo sorry tia na chairman na ntimi me to pa me na mo wosisi ai na ye se so far Agyin Asare press chapel run no ne baba ko ni ne office ba ko ni nti enye ahwanho a how do you say enye ahwanho a yes enye be me de nti dey ye be tiru the same thing apply to the people of Volta region. I am not defending Voltarians and I am not defending what we call it Nogokpo people no but me person me kire say Agyin Asare ye mu bibia because number one worry auntie it automatically we have covenant with a friend is an Archbishop a friend is Agyin Asare sa adenti na mo straight command the band say yes bra we need you amunim so yes sofo the Ghana na ye cast fufo pay for amasa or number 1 na mo fan that command na sir I want to show respect them hu no okay yeah because your papa want show respect ama the people of Nogokpo and the people of Volta region as a whole okay yenta make say your papa want show sa respect na ama ye ne say me I respect him a lot me ntimi nka say ntia no okay na yenta make say na say Volta region won ye wo Mountain Afajato e wo Volta region ana me bo a Vuli Force e wo Volta region okay your friend is saying Ghana custom for omo custom near there big one no Volta region we have a lot of things there your president ofiri ho your friend JJ Rollins no popular everybody knew him and ameboa good so enipa bebiri na nim Volta no country across the globe no people knew Volta region very well say a part of Ghana omo tourism attractions and other stuff we are for penny number 2 wa ware efri say kuro no so it the people of Volta region ye nyina ye de odo eni ye tumi eni ya niam aye wodi nyina the time spiritually I am not saying say wa ba obi ho but me person me say wa ba ware ye automatically ni ye ne wo apam bi good chairman eden pa ne besie eden pa ne si se chejamasi atumpan ana na enkola didi mpeni atem enti eden ne besi say papa be make my friend in the video no be make comment say Volta region is the demonic center Nogokpo is the demonic center of Volta region no we don't talk like that mami misa wasem be chama kan ba say wan kasa munim say dem ye demonic ana antisa there is nothing demonic in Volta region no a friend is Nogokpo no what is demonic now they me papa na so ni one Christian right who me na because of the me ko penti who be bia o gina no ne ba bia mo so mo de ne wo a say sa no be kan ana yen de ne ye won say hwade e believe e life enti na yen sanyina na enye pe no ye ba me hyehyɛ ring wo hye baako me hye be mienu de na me to no wo de wo to no ma good me so me de na ye different ring so what you say wo hye chain wo di niam atoto gina se ne obi ya ne believe setie obi say okay me gidi say me kwa sorry Friday obi say there be me gidi say me kwa no Saturday obi nso say there be me gidi e kire me say say me kwa sorry Sunday ye nipa eni ni gidi nyame ye ba akopɛ na kwa obi abefa so obesom nyame akɔ eternity no ye saa nipa no ne personal ye me personal what you say nyame ka what me say Jude bro me mfa wo so nkobu atan ma nyankopon ana wo so wo befa me so nkobu atan ma nyankopon enti me papa wo ho me se me gina ba bi sesi ana me kodu Perez Dom Chapel ne Perez Dom kakraka na wo hoi na me kaka se be me koka asem se the whole Ghana no se upe ba bi sorry demonic center of Ghana Perez Chapel Master let me say something Mathias point na ube hu niema ebeba Mathias you get it
so obi kasa asem ya obi nya obi oye konfo obi nya obi oye spiritual man oba be defend oba be kasa man ka be say why do you talk to this man like that? Oni ti na ma mo sorry. Yes, obi enka say nobody is attacking friend saying Archbishop Agyin Asare no. Ye ka ye man ehunu invite na ye mpanifo no ye papa no ne ye nana no invite no. Obi invite a friend say papa say ombra na ombe kutu busum bi no ombe kutu ye be bisa no question back mienu mi because oba back be another video be kan say emere bi no o kan ni niama ne challenges o fa so abra o starting ni niama na ne ka ne nipa bi o so no anka so say ne ka ties no fo nyina blast e wo sa Nogokpo ho Enti na ma ne kasa no. enti no no kasa chama ma mi sa wasam bi o kanya me mu no kura kire me muma ma ye nya ne te se bia ye yi mu ye kanya me mu no kura enti wuji de pa se obi betimi aibeni bi anase obi be different other tribe bi betimi agina social media and as a platform kese bi so no waka say Ashanti region is the demonic center of Ghana. Sir, Asante I want you to be fair. Me so me kira wade bi. Asante region o ti a and draw attention say ye di sa de no wa ha. Okay. Nti asem oni akonte e draw attention no. Okay. Ene ma na gina so akasa. Okay. Nti so akasa asantefo ye so mo ye ntiatia obi abeka se ane. Okay. Tie bia de ono so te no ho na se de gina so nti ma na kasa. Okay. Nogokpo ono kra no. Eye den. Eye den. Nogokpo no kire say na won say wabekumase. Na ha na ye kono de ye tena se me de wo tena se ya tena ho di mistra wo bebre nya se bia problem. Ba se mo hwe na se me de ha no ma mo se mo ntena ha na mo ntime ntena ha de ya be de se mama mo atena ha because ha no mu no mra wa ha. Number 1 say uji sa dan we na otima number 1 ye nko toilet wa bonten. Number 2 ye man nko toilet ye fa kora ben sisi enim se. Number 3 say wo ye duane wo fie nimu a wo wie se opra. Number 4 ebo 6 a ye wafuo. Number 6 ye nye se ebo time we are lucky gate. Enti so already sa amra ni nyina ma ona se wo betimi a na o de dan na ma so wo ntimi a o so okay ndi ha mo mantana nkasa mo sorry nko. That is the meaning of Nogokpo. Enti ha na me de ma ono nkrofuku no mo ba kromo na na mo ba betena wo hono no those days no na mo bisa wo mo se mo ba ha na mo ba no mo ye sure say mo betimi ene ya tena wo ye mra ne ye niama ye wo ha so ana enipa mpe nukure o chama mete won sem bia. Yes ye mpe nukure o nti ho na mo benya Nogokpo ni free ho ne ye benya Nogokpo ni free ye Nogokpo no I think say 3 or 4 in 1 they were tender God. So what I say we believe in the creator, that is God. So what I say ye wonsuo ye woja and ye were the tender God. Nti ye ni insuo eja and the tender ye 3 in 1 enunti metete say moving for ni bi celebrities ni bi omoji ade bi e friend say afas efa e de bom ho ban the benign fit Nogokpo. Is it true? life without spiritualism no what to say then kra na me fan susu obi a wo asase we so asunsun mu wonnye sunsun mu niam ma wo ho no chama metimi aka so you don't even deserve to live what is that entehuru what is even small benku raba na ye dika benku na omo de chichire ne kra no mframagu na esu won paso amu kra edu chen yes bema man fa niam atra o. It is obi ko asori no bomb pies and I no so believe in prayer. So that is the major problem that we everybody had. Me, I am not against church. Me nkasa ntia kingdom no. Se wo wo ho na se wo ni hu Bible, wo ni sunsun mu niam ma wo ho a wo ho. Eti se ne we si dan wi na wa ye bibie wi na wa ja epono ni dan na no. Obi free dwuma ba na obi abetwe wo dem ho niam nyina. Se wo ye nipa na wo ti asase we so. Na se wo ni sunsun mu niam a wo nya wo sunsun mu niam a wo ho. Wo ti se ne ya soja na edi ade ebutu ja no so wusie ne nyina aka fam kade ya ka sem bi se wo se ye wo e de betu ohia mu a wonye mfumso da be me nya platform me ka sa asem no youth se wo betu ohia mu a wonye mfumso na mbom se wotena se wo hia ni mu na wonyini na wu a wagimi wonnim nyansa wo ye kwase ampeni mintu se bi ye ntia me ka sa ne se bia na papa na ma me wo no mo wutu nkremosun mu wanyini we from 30 years going wo hu be bia papa na ma me anyini edu se uti ho na se bia wanyini won se nkremosum na wo mu no nkremosum no ma me no wo ma tete we fi nkremosum no ma ba bedum pomposo bia still wo ma me no papa bre it is time for you to take your own decision you can obetimi ejai
se wu to abosomsom na hu sa abosomsom na wo maame no papa de watom no eduru be age bi a weduru a wotumi hwe wo tumi koba na abosomsom no emmoa wo ne wo papa ne wo busua na you can shift wo wa kristosom mu na se emmoa wa you can shift your own decision abosomsem no mo de ne onipa ne shift obre pa awo de ho na wo bre hwe ye major problem ni o ye major problem ni enipa ye mpenukure hwe ye mpenukure senka ye penukure pa wa Ghana ha no mo a on na nka hwe ade Agradaa Agradaa mekina onya butrema me hwe senka ye penukure wa Ghana on se da bi Jude on se ye woni me bi wo ho a on se me catch us there are certain things I don't want to talk about it se Ghana ha ye penukure pa nka ye Agradaa betina TV su embebu nipa mfa sika gari mbeji nipa sika ndi enwie senka se wono wasakra ama ya bonusu konko bonusu ama akokotena so dem so ebu nipa afa so hwade ye papa Agyin Asare asemba on se na se na papa Agyin Asare asemba no oti Agradaa to no okekan kwase asem no okagimisem hwade Nogokpo for ni ye ni Agradaa ho tamu kacha Agradaa se na azan ne class sem ne ni Gyiminii ne nyama na oye ni wo social media no it is time for her to stop hwade that be me all the mama tie me say wo program mama nche wade but obetuma ka che na me ne nyama yi ye wo kurumu a obetuma ka che na se na de misro na I am not afraid of your friend is saying Agradaa na say my ejuma ma ne pe my endorsement ama ne pe the program there no your friend is saying talking point so then those days na me was school me endorsement man no me ye man no na me nim say na me nim da say na me nim say ono Agradaa na nka sakra na me nim say onu nipa na nka sanka na ye what say also no your program be your friend is saying no kasa ni sa ni programs ni ade ni ye those days na ni ye na me ye exams be you see ade tell me no wodi nko no attack no once I am not tackling Agradaa ni enta me tackle Agradaa ni say me do feel no Nogokpo ho na eba me do feel because ye papa Agyin Asare asemba na so wo social media no so mu nyina mu hu you see one major problem ameni mu nyina woni o mu nyina mu hu ni e ko so Agradaa ba obedidi Nogokpo for atem kikan kwase asem hwade enye so obi ntimi reply Agradaa oda bi kurumu ha me ye wa ha ana oni ye papa owusu bempa e ka o muntum ogbo anu okurumu ha owusu bempa ye papa owusu bempa o so fu peni me respect ni pa me respect ni me ntwa no me nimu no me hu ni social media me share ni da me ni enko se bia me ko ye ni se na me begina ba bi nko didi ye papa owusu bempa tam ye wa ha na oni ni be ka mo mu na ni na wa sorry ta afene se ye papa owusu bempa yi enti wo nko ye be nipa hwade maame na me nka se bi nkyere o ewiase na ye wo no ho ye firi 1 ansa na yakɔ 2 se kurubi tuaso ankure hunu wo ho eye dede pa wo ankure hunu ye dede me pese me ma wote hu ase nyema ketu obi ase se ye won krofo voter region say ensem no ba na obi nkasa no we have people from Nogokpo eti Gyiminii no ana me mami jan kwase asem no bra fam na wo ye oba onya o mensis Gyiminii ana ti me my infin ho ase Obofour bi aba so na o kasa ko ho dabi ase de bia no obi pa na wa draw any attention ko ba bi and say me jump into their issues sa ho nbe se me jump akosi obi mu we sa na se wo drag me asa ko ho fa che me and say me be ho fa che wo de se de me si ka no se na me gina se una wo kase obi to me shift osu obi to me shift o mama you confuse ka obi to me shift say esu we ko bi su me pese me but one thing I want to me pese me kan say mo ho no deba de pa na mo ya enti a nipa hu ne se enye emmoa ye nya bibia wo ho nipa hu ne se enye hwade anti na me kire so obi enu ho opanukura Jude ma me ka san me kire Jude ma en kanya me munukure enti Jude kanya me munukure o wo hwe me da wo start ya wo ne me din komo wo fu nso wa for interview na nya me adom na me ne wa ba behia chairman me iri ni o me se ni Jude uni ona ya na mafa we chi na me no yira kwa ye bibi ebe ya ode Jude kanya me munukure ebe ya ode be nya aden tina nya ode because esa na ono mse misu obi a metimi dia how good because oya me enu anu no maware no enti adentina abewura mu enti enu anu no nti na ye de na ye kire wo ne se enu nti na ya de bia menya platform me dey akonfo se mo na mo tumo ya akonfo na mo aben no mo nko voter region ko tubuso mo nja esiri mo na mo tutu sire mfo buso mo na mo tutu na mo kunkuma confirm buso no o mo nja no mo nko voter region ko tubuso no mo kuma ponchi tuntu engu no so o mo nja esiri buso mo na mo kunkum krama ne nyama guso no no mo nko voter region no mo nko tubuso mo be kuma dra mo eguso na ye hwe you can't do connect me ma wa ma me frɛ wo no no wo kire me se wo memedro enokwe ma me shifting fra se man shift when fra be cancel me o memedro Jude memedro kwa de jai kan me o memedro
Jude enye kasa aduro bi na aduro be na wo Jude ememe duro no kra no ne die se wo be check ya dike niam be atwam mbre be atwam no fa ga kra na se woni ga wo hia ga bi kra se bi o ma no susu me na so obi wo na ne motu obi wo kra wo ne ko dem abat hwade ye ma me no ne ye sisters bi ono mo ye nurse fo ne ade enya abotre betena TV so educate omo nua ma no se ne be yo be watch good ene wo akola kitikiti ko ye neat ana me bo a na me be so question say da ben na be ma bia betena se doctor fo na ya omo so mo ye heba doctors ne ade na omo titi TV so no da ben na obi abetena TV so aka se onya abotre se ne de me be ye nkyerɛkyerɛ nko about se ne be ya be ma o kote wu se ne be ya o kote wo be bo hu be ya be gina ben any part of the doctors do those prostrate nkwa no mo ka me prostrate nkwa no mo ka na prostrate no so ya de yan be ma ye kote na e wa ha no mo no wo hu eye ntini na ewo mu ntini ni na ma na yese wunyini ko na nu na ye enu na nkasa to me ye weak automatically na me be sa wasem na Jude ko so cha se ye nim nyansa che ye na no mo ana ye na no mo ware obi tumi ware 7 obi ware 8 e wo bebere nsa nkrofo no na den no mo didi ma o me be sa wase den no mo didi ma no ko sa den no mo didi ma ka se sa taw no mo ko wura mo ado edua ko metu bia akra na eye duro Jude ma me nkasem bi nkyere o se hwade ye kase be ma wo ho bema ni mi obutu otwe so no okaso odi twe na ese ubua to kwa baako sa 75 ade kasa wore kasa ese ubua to kwa baako sa 75 hwe se udi oba wo ho di oba wo ho no on pepa wo moma so udi oba na wo ha se ni enti mfifire wo ho mfifire bi mfe wo bo empitingu no so se udi twe wo ho di twe wo ho na eniema efiri mu no empi udi twe na wo spinal cord enkasa ekwan be so no be fa di sa atwe no I don't know so na good ya Jude enye se me be yo be wo me pe be ma bi ono de o se ne me ma sem akofem be ma ne ensori kura bium o man bi na no nka wo ba bi ada se ne koti ewu ntene ewu but the moja na e se ma ntene ne ba no se sa moja ne block ya sa moja ne ntimi mfa sa ntene ne bi wa ntene ne nya kwan ensori bium na me ma typical example se ne be yo mbeti ase because of me twi no who says we sit down as we are trap door no say we are with the friend saying ring be the same say na be ya wotwe a e be kwa ba gbran good say ring ni say ye week as we na etwe say ye week a trap door no say na ye suni ade ntum papa good say na be ma kotete say na be ma ye kotete enti say wo sa ha no ma atimi ewia simpani say wo gi bibia fi so na sa ade na ma na bibi kurem me ye soro aboa me ye soro aboa me pese nipa bi o hwe me me be throw challenge bibiri ba me pese say nipa kro no hwe sa program we no ho so wo gidi wo me mu a me won frame me na say won ni WhatsApp I don't call me frame me WhatsApp video call eni nkomo yes say nipa kro no onye gidi na mo na so tu na so wo frɛ a ho me eduro we ya say ya na me mix ya ma no say na ehun ni say ya eniama wom ensa a wonim nom na wo de ahye obi wo ho say me nim nsa nom wo de wo bɛnoa wanya twe na obedi no wanom we say no wanom we na webu glass ba kwa anom ewie no we powder eni on some capsules nyina gum eni powder eni powder we ni kita we mame eni tubu ha ka no tubu chamai we go baby ya ho ho de normal do de ya de Jude me ho de bia me ka say me ma me ka say me ma me 88 years me papa 106 years and pa me enu we nyina ate ase me no be ko ho for people to know say na me kan wa ha say me papa 106 years me ma me 88 years me no be ko ho you see them let no mumu say ya na me no wa video about already eduro na wo wi ni etwe eduro na wo wi no we etwe powder na wo di no obi eni say etwe powder we bi o etwe powder we etwe na ye ready ama we wi no be 30 minutes no wa after we bi egu enum na wa wo wi a we wi we sa de we wi a we wi Jude hwa de me say wo be di na manaka to say Jude ma bre wo be di na manaka to so ma bre Jude ade ba ko edi enya pa wa brabo mu ne ye mema ye bre na ye eno ani mema duro no
hwe obi wo so gonorrhea tena no so ache obi wo ho no de wo syphilis na ha no obi wo ho ache se nenta ya na me pese mebobọ ne se wanko bo obi yare din a wo se ande akwa no ni se eduru no dabi we wo de be eti we wo de be eti we me de ma wa mama we duru a wo de be dware because ye won niema bibiri wo ho a enye nikan yare dabi obi se me de malaria keke o obi se ni de ne yesunsumu yare na sunsumu yare no malaria no wudi wani hu malaria na dabi Jude ni ewo mu nyina ne se bibiduro na nkasa na ye na ye de hwe nkrofo no enye bibiduro no se obeye duro no de amani pa ne keke se kokko no mu dabi ye won se ye de tie duro ye wo tama ye tie duro ye wo yare bia ne tama ye ti na duro ye di weather na tie duro obi o ye spiritual man bia nim ye kasa kira haban ansa na yate ye wa haban bi wo na wo kokora na wo akwatifo yare ne duro na ye chichiri wanim na wabo naked asa na watimi atete sa haban no enwo so wudi wani hu ye wa haban bi wo ho a wo akwatifo ya Nogokpo ne ye church wa na se na so papa na bija ho me papa na church me papa tias me papa 106 years otiase me fie ye gift me fie obi ani o to bosom me bosom ni o me ni ma na da me ko me fie obi ani o bosom eye by the grace to ade o kan so ye wonduro bi wo ho a se na me che no ye wonduro me ka ba be si asam so o ma hu the point na aye point na me dey ba ye wonduro me because what do me jabi but me do wuja bi wo ho Agradaa ho na de for do me jabi but still na no you talk ene fache me won say o kan o ko ho na fache me ade da be ma ba fo enjira me che wo se fache me man ka say ye a me withdraw me yes na ye wo no ma me nka se mi sha na news na intimasi ye busia ba ko na uwura mu abo se aduane bi asi ba bi at the moment abe hu se aduane si ba bi nko bia no se adua ko no ngini ndi hu se onyawa obeyo that team na mo kasa ye na mo kan onya unity no na I was laughing because say uni wetrim asem me na nse me dia na sese ye fa ho because o kasa ko no mutia they will call you but they will do the same mistake afọ ma ya ma me na capture mo say ye ne ho odin wo mu no ma me no aya ma omo mo ho odin no papa mo mafiri mu eno nti na me che wo se ye papa mo omo mo ho odin no me se gbodin omo mo ho odin ma me ni suro omo no aka mo ni na agua me no kre eno aba omo nye se omo maka no ho nya din o but omo maka no mo ni evidence secret bi omo tu di abo ma me na hwe ye ne ho odin na o kan 20 times na ono abeka se esimesi ono na sa ka tell se mo ni esimesi nkoko what they say komo hu say they are doing mistake ona mo say ose me twem ho film tebusia ho na ade koy na me pese mate wase ye ba de yem ko ni say fache me yem brasio makle mate yem ko ni say mate adro be na otumi because the quality ma me no mbes na ma me nko de na otumi me ye nema bebiri ebi ni say dey ana medical ka me ma asem no obi a esitire yare atena ne so ache that is diabetes diabetes e yare bi ase wo so a mema ni tie mi diabetes e yare bi e wo so a ho e fight against umema sem okay yes it is me wo frame say bi a opeduro say bi ase ya e say me hu yare report ye de ade e how because the diabetes wo so kwa na say e peja syndrome we e mema ndro we ni na de ma Jude it won't work Charlie what do they come on Jude ade Jude Shade o. David. So to go Jack ba you Shade. Maybe you Shade re. You to me go Jack. Me say me go Jack. Na me down to. Oh. You ready? I come with you to me. Oh, David. When you Dude. See who say your friend is saying diabetes and as a city yare no. Fight etia e wiki ye mema no. Sexually ni e wiki ye. Nti se wo was how na. Ya me adom. Ebetimi ama wedura ebe free wo kra akọ mi wa yare bi eduru ti se pressure mi wa pressure eduru se weni no ya se e frɛ yare bi glaucoma se weni no mpo weni no a ɛda wo na wo ntimi mfa hu ade no mi wedura me de be ma wa de be gu nsuom ɛno wo de be huru weni de bia obesa na de huru weni de bia obesa no pa ewie numre no pa ewie numre se wonni fie ewie a anopa ne numre de kwanya me mu no kra de kyerɛ wo se nyankopɔ so ye ndi dua na ba na mfa na haha ne mfa nsa yare dia and then I may tell say, Omo di Ediana Bano, ye the Hahano Sayare. Now Hahana di Sayariano, a moon ye hina or de Sayariano. That is my question.
na ahaban na nyankopɔ se yendi dua na aba no aba na mu ne ehi na wudie sama wutie me ye wodua bi wo ho a yendi na aba ayo awe ye wodua bi wo ho a yendi nti emu ne ehi ana bible kasa afa ho se yendi aba no na yemfa na hahan no ensa yare agi se wo spiritual eye anasa abi agi se wo yesunsun mu adwuma ansa na wahunu Jude nti wo de no me ba wo suma bi anasa ade bi na ade ya na me ni suma nyame obo soro ni asase yankopon yemfa ye ni hu no da eye madoma chede Jude me ma me Jude me ma me say according to we ye be ni hu komo according to me ma me no omo me na me ni omo me to rem for 7 years. Okay, that is what happened. Okofo mu na wo ka no no we hu me bi ntimi ntuma ye de chechire me ho abera ye wo me 1983 ntuma ye de chechire me ho me ma me Friday ko ofo mu a ntuma ne pa ya owo me to so a we hu me bi mu ana 7 years time na obi di me be fi no ntuma no wo sisi aye worship ntuma no o voter region e wa gochi me wodoma mabodi ha chiro direct ntuma no wo sisi adut we ye ready ye be ko nyame ya doma September me ko ye be ko e ma kwakọ ye video oh no akọhwe no hu nipa dodo e wo ntimi me ni bosom me ni honi ni bia wo e nyame ya dom because spiritualism ne wo ye fie me na onya ba bi ko no o ye spiritual man me papa ye spiritual man me mame omo nyina omo ye oba wanya white na so obi ontumi nwo anase obia ne be ma to fam kojuto ono to nchia na ofre me se enam Jude sinti me fro bo amia can you do it ebe gini nsem Jude hwade se si ya nkasa kra ye wa ha ye pon na wo obi kra ma me ne nipa no to nchia be obi oso ye be ma obi oso ntimi ndi ni iriye obi oso awo abo no sese bi oso na jinso abo akukọ se nipa no ofre me amene no betu nchia me ntwa wontro obi ono de oso stroke ebubu na egu wo enduru 5 years ye enduru 5 years a metimi ama wedru metimi ahwewa but 5 years going no be din se obetimi e besi wodadem 2 years 3 years me kan nyame mu nukure se ye didua na ba na ye tete ahahan no na ye de be kan na wan soro dia let us nyame asem ye ntro yes let us nyame asem ye dia de ye ntro enti nipa bi ono de oso oni adanse da utie me nipa bi wo ho ono de oso onji niema ndi nipa bi ono de oso onji saa niema we ndi nipa bi obeka se Jude sankofo we de saa na omuti omo brage omo kasa bebere sankofo no bi na me pente na me se wo frɛ a ho frɛ me video no hwe wani Jude hwade tell ni oni medjuma wo ho onsi signboard so we tell ni na oni medjuma ye nsi signboard okay na me si signboard ma ne number na egu ase no betumi afa no ma frɛ na me no matwitwi nkomo ye ntine ne se eto da ya na me ka se enye yare ni nyina na ebi a metimi abobo so Jude ye wo yare bi o frɛ me na mentimi nsa me ka cho point blank se ade we de mentimi Jude se me twom na se wo ka cha me se wo ba bi ne yefunu ha no wakọ toilet na se nitie ne ya moya nitini njaya se me ka cho so kwatiti nunum a me amekọ nti steady me wi na me de wakọ wechi kama na ewe kurase no se wo yare ya wo ma me ya na mfa obo so ma ne bi twom na kala na de na e obey na de na ya akosi so akosi te ni afin do masum ne do se na waso nunu wo se an o se ma me bika maso nunum sa o se hwe waso nunum be ma me ne se twan na me ntiti nunum okọ no wakasa te nunum no nti so te nunum no bre na wo de so oba na ne ho beto no but se wo producer me si mo me ba be yare na ne tie ne ya na se wudu ona wo kwati nunum de bre me se me mfanya enye djuma wo ni nti a you don't qualify to do that we enti will say chiye they say the better na de wo hwe on wo hu se Nogokpo nye adebone bema maybe za wasem bi o Jude abira ye wo wati Nogokpo din a be si na wati se yesi nipa bi se obi di makọ wo generation wan say yesi asemesi ya obi na akọ Nogokpo ma Nogokpo bosom na strike no wati da se matese yesu Nogokpo astrike obi ama na ba ni su gidigidi wati nentese yesu Nogokpo astrike but matese obi di obi akọ ma bibia yesa bi pen se bia na ade a open no e bia obi say matese o se me call ye no ade na ye ya ma ade ko na me sika na me koje na me ka bi che ye twa me ka me ya gani be ma Jude ma me ka se me njiro na me pese me ka che Ghana ne ewiase nyina ne se Nogokpo enye demonic center of voter region no it can never be a demonic center no Nogokpo can never be a demonic center baby awoko a otie me so ye do burofu a ya anopa ye di jegu ho na ye di nsuo eni ne mesisi ho wudu ona komedi wo betimi egbu oburo no bi na watoto wo ho na wawe
So person no ade wo no anetena wo na we ba ntumi fa nko di ko a wabɔ hu dua na se obi ya ma akwa se bu obi aburo ana me kyerɛ wo senti na me kyerɛ wo ne se wo bɛyɛ saa ade ne bi obi aburo kura wo na se wo bɛfa the moment na ebia ntina ya do ba bi o mu soja ba ne no enipa bɔne fa do so ntinia ma bebre bi wo wa ye gya ye Nogokpo ye wo niam bebre ye Nogokpo udu a edu anopa wo mu mabo escoti kubedi gu kubedi ase sika ba 4 5 egu wo utwem na Jude kom de na odu wo a utumi tambi no wasensen wo no wanom wo me a wato wo gye so woni obi ani hweye na kro wo ye ka ye fra kro we demonic friend say center of voter reading enti me ka sem bi a kyerɛ obi aga na ni bi a wo hwɛ me ka bi a kyerɛ obi afa wo platform we su say ye papa Agyin Asare asɛm no wo kan no se na nka e bi wo kan no na nipa bi na antini ye no matwe na no esi bɔne na me ka utie me obet yes mate point na awesome no na me ka kyerɛ no chairman enti den enti na e bi a Archbishop be called FNSM Nogokpo na wa enti na Agradaa ba ya Gyiminii be kasa kasa be won say yan so no so sorry there be sorry fa me we there me sre o ahwe for mo fa nche me ma twen asan so what you say obekasa won say yan so no so the reason why yan so no so no say that there ya sua nsa asua nsuo nti yenim ne mu oduru se Nogokpo for kasa on bet nko for kasa so na den na Nogokpo for betimi aye e den na Nogokpo for betimi aye e den na Nogokpo for betimi aye go and check other pastors comments. Nogokpo can do something. I am telling you today. Nogokpo can do something. Ye bre na ya bre nti de odi wa no kasa be ye no asebe na wo ka kire ahwefo for wadu ye no so ho yo Jude na me fa kakra bi na me fa konya we so aka kire obi ase me ni me ma me ni me papa ni me wofa na ye adwuma enti me se wodi adwuma bi ba anaso wo frɛ me se me mbre wo bibi a ansa na me mebre wo duru anaso me ye bibi ama no ni me papa ni me ma me ni me mpanifo ya boso mpa ya ye niam ese ye de ma wo esa ne se wa hotɔ ene hia ye ana me peni nipa a de bia me sani nduro anaso me ye obi me hwe obi nduro ni ade a me se me gi wo 1 cedi a kan hunu se sa 1 cedi na magye no me de ma wo do for 3 good months kopim se wo hu beto obi wo se me be ma sama akofem obi wo se me de awo na bo me se na gin so abo akokɔ no obi wo se diabetes na titiri me ama me gye me hu anje obi wo se HIV na ha me obi wo se efene hepatitis B obi wo se ne ha no obi wo so ni sisi obi kura de wo so oton ade ayento obi so ono de ne lack kɔ ono ne de nde samina okay chama mentimi mo bo ni nyina so me chie obi a owie mewie me ni bibia ka biom abusuafo nti ha na ye de enkomodie ebesi na panyini ye otime nkyɛn panyini bi paa bi ambese me din hyɛ adakam na frame na mpɛsɛ me ni komatwe na kyɛ na oba kuma ase na wo sɛ ba bi obi am ne din komo kakra abusuam dum besi a edi ade frame Jude safo esa be hia peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.